ke ntate Samoyaneng Tsakele ke mongodi ke ebile mongodi nako e telele tse ke mmitsa Zili ya go kopana ke motlatsi wa moetapele wa lekgotla la Kobotata nna ke Kemiso Moselele ke modulasetulo wa Diboka ke raka ke ntate Thebe Mokgwatshe ke ena mongodi kakaretso re ntse re ra bongodisa mongodi wa metsotso wa le ena ra mongodi wa metsotso ka kweteleng re na le mme Manthabiseng e le mongodi wa komiti ya naha ya mafumahadi re le ntate Keketso Sefohle e le modulasetulo wa batjha wa komiti ya naha re be le ntate Motsamai Moriele le modulasetulo wa setereke sa Maseru morao mane re na le Mohlomphehi Malelaka e le setho sa rona sa Palamente se le se tsebang se kgofolang haholo ke kopa ha ke thulelwa le be ke qetile ka bokgutshwanyane ba ka ba o le amohela ke fetisetse ditaba tsena tafoleng mo Mohlomphehi Moetapele hore a tswele pele ke tla kgutla hape ka nako ya dipotso ke a leboha. Ya bantate modulasetulo ke hlomphe ke le dumedise komiti ya heso le lona baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba le ba heso ba maparlamente le komiti ya mafumahadi bao ke ba bonang kwana. Re tlo tsepamisa maikutlo hodima dikgakanyo tsa ditjhelete tse tiilweng maobane ka ntweng ya setjhaba. Ha ke tsena ba heso le tla ntumella kapa ha le na ntumella hore ke qetelle ka ho tlolla ena e tletseng marangrang mona le melomong ya batho kapa ke dule ka mona fela hobane jale eno e tloha e raha tsena tse tlileng ka tsona ka mona pitsong ena ya mmoka wa phatlalatsi ba ditaba ya la 19 Hlakola re le lekgotla la Kobotata re le memme hore ka lona le molomo wa rona bua le setjhaba re ke re tlo fana ka pono ya rona hodima dikgakanyo tsa ditjhelete tse tekilweng ke Mohlomphehi Tona la ditjhelete Dr. Matlanyana eo a faneng ka dikgakanyo tseo maobane ho tloha esale puso e tleletsweng pele ke Mohlomphehi Tsokwane e file thomo ya ho tsamaisa puso ke Basotho ka October 2022. Re utlwile ho tswa polelong eo ya Mohlomphehi Tona hore mehlodi e meholo ya naha ya tjhelete e ntse e sisitse hantle. Re ka qala ka mohlodi wa SACCU ho fihlela ka 2022 o neng o hula ka thata haholo ka tjhelete e 5 bilione ka selemo, empa ka lehlohonolo ho tloha 2023 naha ile ya qala ho fumana tjhelete e etsang 10 bilione ka selemo e le ya SACCU, mme le selemong se felang esita le se tlo qala ka 2026-27 Mohlomphehi Tona o hlalositse hore karolo e tla fumana ke Lesotho e ntse e le ntle ho ya ho 10 bilione ka selemo. Ka mokgwa o tshwanang Letona le boetse le bontshitse hore pokello tseo Lesotho di fumanang ho tswa ho Afrika Borwa thekisong ya metsi a dihlaba tsa Lesotho le yona e ntlafetse haholo ho tloha ho 1.5 bilione pheletsong ya sehla se fetileng ho tla ho 5 bilione selemong se felang sa 2025-2026. Lesotho le fumane tjhelete e 5 bilione mme le selemong se tlo simolla e ntse e tlo ba 5 bilione. Ntate modulasetulo ya Diboka ka nna ba mmela setulo mona na go batla go hlaha ka mona
Mehlodi ya dipokello tsa lehae tsa setsi sa pokello ya lekgetho le tsona di ntse di le ntle ho latela puo ya mohlomphehi letona, moo setsi se ntseng se bokella tjhelete e 10 bilione ka selemo. Ka lehlakoreng la pokello ya ditjhelete, ena ke nako e thabisang tsamaisong ya puso ya Lesotho, e leng nakong eo mehlodi ya ditjhelete e phophomang, lebese le tlalang dikgamelo, mme e lebohisa mmuso ka lehlohonolo leo. Re leboha mmuso hore ebe o hopotse hore boemong bona o ntlafatse tjhelete. Boemong bona ba ntlafalo ya tjhelete tsa setjhaba, ebe o hopotse marena a rona a hulang ka thata mesebetsing ya bona. Taba eno re le Kobotata re opela mahofi. Re boetse re ipiletsa ho bahlomphehi ba kgetho ba puso ya dibaka, le bona ba lokela ho kenella ho keketso ya meputso e etseditsweng marena, e tswe ba tshwarisane hammoho mosebetsing ona o boima wa ho sebeletsa setjhaba tlase mane metseng. Re boetse re bohela maqheku a naha ya rona ao mohlomphehi a boletseng hore a ka ekeletswa ka 50 maloti ho ya ho 1000 ho tloha ho 950. Le ha ho le jwalo, re ntse re ipiletsa ho ntlo e kgabane le ho e hopotsa hore selemong se fetileng maqheku ha a ka ekeletswa ho hang, mme ka lebaka leo re utlwa ba ne ba lokela ho ekeletswa bonyane ka 250 a maloti. Re sa ntse re thabetse kgahla ena ya tjhelete, re maketse le ho swaba ke hore ebe kabo ya lekala la temo e fokoditswe ho tloha ho 1.3 bilione ya selemo se fetileng ho ya ho 1.1 bilione ya selemo sa 2026-2027. Ka dikgakanyo tsa pele tsa ditjhelete tsa 23-24 tsa mmuso o ditulong, o mohlomphehi letona la ditjhelete o ile wa hlalosa hore mmuso o ipehetse mokolokotwana wa hore ka selemo seo re kenang ho sona ha jwale 2026-2027, kotulo ya poone le koro e tla be e menahantse makgetlo a 7, ha ya dinawa e tle be e menahantswe habedi. Mmuso o hlotse ho fihlela sekepele sena seo o neng o ipehetse sona, mme ho feta moo, Lefapha la Dikoduwa ka tlaleho ya selemo sa 2025 ya Vulnerability Assessment le phatlaladitse hore kotulo ya dijothollo e swahlamane, mme sena se lebisitse hore ebe batho ba fetang 540,000 ba tlaleng ya bojadikata. Ke rata ho qapolla ena hanyane dielo tloso o tswela pele ka paragraph tsena tse ding. As mo Afrika nga kgathala o tlo kena ke tla ke khahlela qetellong ma ke tlo khahlela haholo, empa ke batla ho bua ka ena ya temo ka ho kgethollo. Ja ba opela mmuso mahofi ha ba nyolla tjhelete ya temo from around 400 to 600 million ba isa ka ho 1.3 billion. No ho qala hore be ho bile le a significant shift ye kalo e ileng ya fa motho e mong le mong tshepo, empa ho swabisa hore be selemong sena mmuso o kgaphotse tjhelete eno e theohela ho 1.1 billion. Boemo bo re leng ho bona ba tlala Lesotho bo mema hore mmuso o be robust ka sebopeho sa hore re a ba bona ba na le capital budget around 9 billion ha be ke bona hantle 9 billion mo ke bona hore around 6, almost half ya 9 billion ya infrastructure, which is good. Fela takatso ya ka ke le moetapele wa ABC ke hore ka re tonakgolo e ne ka tutubala fela
a kgethe ditsela tse pedi tse tharo marokgo mabedi ya mararo only for this year ile sacrifice even ntse ka mfo bilione ena ka capital nka mona o fihla e tlatse le tsa creek mona etsa 5 billion ebe arable land ya rona re lema ka offer for the first time di siu tsa rona di phuphuma dijo ha di phuphuma dijo di re ho rona tšhelete ne re spendang every day ho reka from South Africa ka qalella hore ya accumulate ka hara naha ka mo ho 9 billion ka 6 months re ka ga e khutlisang e ne re investile mo re sebeditse ditaba tsa temo hantle re kopanetse le batho bana ba agric research le mafapha a mang ditaba tsena mohlomong nka pharalla ka tsona haholo ho feta mona empa ne e batla ho se ka dula haholo ho ena ya teng molaetsa o moholo o buang ke paragraph e gore there was a promise ile nyaetswa ke mmuso ka 2023 hore selemong sena se re leng ho sona ho tlo bo sena mo re hatang ke dijo re selemong sena ho theotswe budget ya teng ha re na tsona dijo tse o ye lekaleng la temo moo ka dimmarakeng o tlo bona hona ho kena di metric tons tse ka etsa poone ka hara naha ka mo o bona na ho kena di tane tse ka etsa ditapole ka hara naha ka mo le dijo tsohle tseo re hlolwang le nakong ena eo re nang le food and mouth South Africa fela re sitwa hore be supply ya rona ya di phoofolo nama e tshweu le khubedu e sustainable ha re lata nama botswana ba ela South Africa ke ba ntseng ba utsa ba tempile di permit tsa tsotsi e ka etsa botswana fela etsa South Africa ile nako eo mmuso no tlameha go nka advantage ya go le batho bana ba metseng mane ba nang le diphoofolo tsa bona e ba thuswa hore jwale re reke thepa ya bona ba tseba go ba phela because ho phela ha se re be re kolokile mane public service ka ofela go re motho e mong le mong le fapeng lo hlile a leng go lona ona le tsela eo wa kenyang tšhelete ka yona bien go go inke ya le ba matata mbaga re le khotla la go batata re ile ra thaba le o tholetsa mmuso o teng ha jwale ditulong tsa puso ha o no ngolla tabo ya ditjhelete tse abelwang temo hang ha ba kena pusong e ne le thasello ya rona e kgolo hore selemong sena sa 2026-2027 kabo e jwalo e ka nyolohela ho 2 billion bonyane haholo ha dipokello tsa ditjhelete di se di hlalositswe hore di ntlafetse tsa naha empa hodima boemo bona ba tlokotsi ya tlala re swabiswa ke hore ebe mmuso wa rona o theotse tjhelete e abelwang tlhahiso le kenyetso ya dijo haholo jwang ha re se re bontshitse hore re na le monyetla wano o ntlafetseng wa hore mehlodi ya ditjhelete e batla e ntlafetse moetapele o sa bontshitse hore boemong bo re leng ho bona hana jwale re na le tlokotsi ya tlala ho Basotho mahaeng mane mme mmuso o ithatang o tlameha ebe o iketsa mokgwa hore temo e ya go fele bohle ngola mona ka kgwedi ya Phupjane mohlomphehi Tonakgolo o ile a re ho Basotho ba mo fe dibeke tse 2 o tla ba hlahisitse mesebetsi ya batjha e 62,000 re kgweding ya bobedi ba heso haba re ntse re bala hantle ha ho nko ho tswa lemina dikgakanyo tsena tsa ditjhelete ha ho letho leo di le tshwereng le ka supang hore mesebetsi e dikete di 2 fela
e ka thewa kapo e ka fihlelwa ke mmuso wa rona. Mohlomphehi Tonakgolo o boetse o phatlaladitse tlhokahalo ena ya mesebetsi ho batjha bana ba bitswang youth unemployment e le koduwa, empa ho ntse ho se tshalo morao ditabeng tseno ya letho, e le hore o phatlaladitse fela he is not accounting hore na o sa fihletse eng la e se le methati fela e lebisang hore na ebe o tla fenya taba ena ya mesebetsi jwang. Ho sa le jwalo Mohlomphehi Tonakgolo o tekile ka pele ho ntlo ka motlotlo hore mmuso o atlehile ho bokella kapo ho ba le surplus a phatlalatsa senyethehadi se etsang 1.4 billion eo hara tse ding a ileng a bontsha e tlisitswe ke hore mmuso o hlotswe ho sebedisa tjhelete eo Lesotho le fuweng ka thekiso ya metsi a dihlaba. Bimbaka a ke re itse re bua re le kare ho tlokotsi. Ditaba tsena ha se tse molemong wa setjhaba sa Basotho, mme ke re ena ke tjhelete eo rona re reng mmuso o ka be o e sebedisitse ho hlahisa mesebetsi ya bana ba Basotho bao o itseng wa ba tshepisa hore o tla hlahisa mesebetsi e ka bang 62,000 eo re ntseng re itshwere dihlooho le ha jwale. Bimbaka ke bontshe hore ka nako ya puso e teletsweng pele ke Mohlomphehi Matekane e keneng ditulong e fumana bahlanka ba mmuso ba ne ba ile ba ekeletswa meputso ka dinoko tse 5 ke puso e fetileng e neng e teletswe pele ke lekgotla lena la habo rona. Dikgakanyong tsa pele tsa puso e jwalo ya Ntate Matekane ba ile ba nyollela bahlanka ka 2.5%, e le hore ba ile batla ho hafu ha ba qala fela. Kgahlano le sekgahla se neng se le hodimo sa ho nyoloha wa ditheko tse neng di etsa dinoko tse supileng, e le hore ha ba le a bona hore ha ba re ne se ntse re le morao ka 5%, matla a theko a re 7%, jwale o tliswa ho 2.5, e sentse le challenge e kgolo ya lebenkeleng, mme ditaba tseo di ile tsa etsahala jwalo selemong sa bobedi sa dikgakanyo tsa ditjhelete. Puso e teng ile ya nyollela bahlanka jwale ka 1.5% kgahlano le sekgahla sa 6%, e le hore e ne ntse le fatshe haholo. Selemong sa boraro sa dikgakanyo tsa ditjhelete mmuso o nyollela bahlanka mepuso ka dinoko tse 2 fela kgahlanong le sekgahla sa theko sa 5.4%, e le hore ha ntse re sheba Bimbaka
ha hona moo o bona ekare ho a nahana hore matla a theko a ntse a nyotobeha. Re selemong sa bone moo mmuso o le morerong wa ho nyolla meputso ya bahlanka ka dinoko tse pedi. Ha sekgahla jwale se le ho 5%. Bimbak ditaba tsenana ho mmuso o ithatang re o eletsa re le lekgotla hore o ko ipapise le taba tsena tsa sekgahla hobaneng ka nnete ho bolela hore ba tshebetsong nako le nako ba ntse ba fallwa ke matla a ho reka. Hanyane fela ntse o le hona ho e utlwa ke batla ho e toboketsa haholo ena ya 2%. Re jetsa mmuso le bahlanka ka bo bona hore 2% enana hantle e ba kenyetsa bofutsana. E ba kenyetsa bofutsana in that o ke go ampha 2 maloti ba tla etsa mohlalo o simple fela jwale sekgahla sa inflation sona se re 5 maloti go go 2 ene e bolela go ho ntso shota 3 e nngwe e etsang hore ke phele hore ebe we ngotse go hore fela ebe e hlaha mona na ditshwantsho bahlanka ba mmuso ba sebetsa dibakeng tse fapaneng ba dikholoto tse fapaneng ba bang ba bona le ha re bua tjena ha o so be le di-policy tse hlakileng tse ba thusang ho lokile ha o sebetsa streaking mona ho na le mano wa itseng a tla go thusa hore ke re setsheng sa ha hore ke go haelela ile thuru na le motho o tla bona ha tla ma ha ya qakeila sita ona o etsa jwang hobane ka nna ba lo ho tloa mane family planning morao kwa le se thumona se le dintho tse re di rutwang sekolong ka nna ka ba le ngwana ke le 16 ka ba le nna ke le 18 a qala ho sebetsa a ba sentse na le dikarabelo ba hore salary ya ka ke ya gola ka ditlhoko tsa bana bele bile bana ba ba le se thumona bana le tlwaelo e mpe ya ho sa ya ho eletsa basadi bana ba sia le dikarabelo go taba eo e etsa go fumana gore motho o ingwetse so much that ha mmuso o fana ka 2% ke bo sa se tshwana la ha mmuso ba palla go batho bana because e ke ya re sekgahla sa inflation se nyoloa ka rate ya 5% ebe o fa batho bana 2%. Gore ke hantle ke kgoboso go bahlanka taba eno mme re eletsa mmuso go go etse review taba eno o betefale o etse 6% ane go botatela ka efa kapo o ya even beyond the 6% ba ke ba re hlodise because the lena tsa ke taba ya go fa batho bana ba bahlanka incentive ya go le bona ba ke ba sebetse ba kgothetse transport di anyolo gona o nesa koloi ya hao gona o ya mosebetsing o palame public transport the cost tsa yana motho a dula fatshe ya calculate a kopanya di school fees and everything ka mara ba mbasina le dijo fela. We have so many mental cases starting including ona ka ga mesebetsi ha o fitla mona o kopa ditshebetso o thulana le attitude e tshabea eo wa sima go batho bana ba sele hatello ye mono it's beyond measurable go ga se ntho yo ka wa measure e wa twana ba le ntla yona because ke surely di refresher courses fela ha ba di fu ke motho a ntseng a tsoa fela because a sa tlameile ha o kena mona ho JP finance and everywhere ke dikoloto fela. So this 2% hantle ke thapa ke thohako go bahlanka we go eletsa ho mmuso go ba ke ba etse revise ba etse reconsider ba ke ta go betsa hore bana le 5 billion bana le 10 billion there are so many reserves tse go bona halang go mmuso o kenetse ke tšhelete e ngata bona le go ba re jetse hore ba isa 10 million to each constituency ba kala go thetsa mane ba le bitsitse mona ba thetsa batho ba ga ba tlo fana ka 70,000 jobs mao ba kuna golo na le ntente circulator mo ha high corner we thought this is a child's play ka modimo re hlotse ho fana ka mesebetsi ba tla bua taba today tomorrow ba e fetwe ho gona re le basotho e hlaha ile business as usual ba iwa ta ho hamara eno ntate pele o e feta. Okay a bembaka ke tsela pele ha mo moeta pele ha senga a buile teng re se re bontshe re se re eleletswe hore hona le leano la puso le e teng
e leng ho beha bahlanka ba mmuso tsietsing ya mekgolo ya bona hore matla a ho reka a meputso ya bona a nne a putlame selemo le selemo. Taba ena ha e felle ho bahlanka fela beng ba ka, hobane bahlanka tjhelete e ba e fumanang e a pharalla ka hare ho rona re le setjhaba, empa ke bontshe hore e ama le basebetsi ba dikgwebo tse ikemetseng e leng private sector, e le hore mane mo ba lebelletseng hore theko e tla ba matla, ba ne ba kgona hore ba bope mesebetsi le teng ho a putlama. Ha hona ka mokgwa private sector e tla ba le matla a ho bopa mesebetsi, empa matla a theko a ntse a theoha beng ba ka dikgwebo tse jwalo tse ikemetseng. Mme beng ba ka ke tswele pele ke re ipiletsa ho ntlo ya Palamente beng ba ka hore ha o ntso o tshohlwa budget ena, pele ba e hlohonolofatsa ba nahanele hore bahlanka bana ba mmuso ba mpe ba ekeletswe bonyane ka 7%, hore bonyane re tle re ba ka lehlakoreng leo ho latela ditaba tsena tsa sekgahla sa theko, ba tla kgona hore le bona ba nne ba be re bonyane, hobane haeba ba ekeletswa ka 7%, it means ba ekeleditswe benefit ya bo 1% ho latela hore na inflation ke 6%, ntate ke 5%, ho bolela hore bonyane ba fuwe benefit ya 2%. Re boetse re etsa kgopotso ho mmuso hore tlhopho botjha e bitswang salary review ya meputso ya bahlanka ba mmuso ya ho qetela ebile pusong ya rona ka selemo sa 2013, mme pusong eo jwalo ka se ke hlalositse, puso eo e ne eteletswe pele ke lekgotla la bo rona. Ka nepahalo ho ne ho hlokahala hore ebe ho se ho entswe tlhopho botjha e nngwe ya meputso ya bahlanka dilemong tse sa feteng tse 10, e le hore hana jwale tjena ha o sheba re 2026, e leng hore bonyane ka 2023 ne re tlameha ebe re entse tlhopho botjha ya di-salary tsa bahlanka. Okay, beng ba ka re ipiletsa ka tiyo ho mohlomphehi tonakgolo hore a mpe a be pelotlhomohi, a utlwele bahlanka ba mmuso, hobane ke ona matsoho a hae a ho phethahatsa ditshepiso tseo a di tshepisitseng setjhaba sa Basotho. Mme ka hona ke kopa hore ntate SG o boso Bimbaka ke a lebohle. Ntlha e yang ho yona ya bosupa ke hore mohlomphehi tonakgolo ha na hlomamiswa ka October 2022 ka difeneng ka mane tsena tsa masela le letlalo re ne re na le basebetsi ba 41,000. Ya tsebang hang ka morao ra hlomamiswe ke ha dipalo tsa basebetsi bano ntse di theoha,
le ha na tshepisitse ho tlo eketsa basebetsi ba difeme ho tlo ba mena hararo ba ye ho 120,000 empa ya ba ntse ba fokotseha ho hona jwale basebetsi ba ba le tlase haholo ho dikete tse 30. Ho tloha dikgakanyong tsa pele tsa ditjhelete tse entsweng ke mohlomphehi letona Dr. Sisitswe Matlanyane ha e sa le dikgakanyo tsena ke tsa maobane ke tsa bone tse ba ntseng a bolela hore difeme ba phethela mane bothabothe difeme di tlo buka ke ina eo a senga a bitse a edina nako yohle ha etsa budget speech hore dikgwedi di se kae fela difeme tse di a buka mme le maobane ntse a entse empa ha ho nko ho tswa mmino mo a di senga tshepisa hore dikete tsa Basotho di puta di dirwa moo empa ha ona se etsahalang. Ke ntho eo Basotho ba seng ba etse ba hore taba ya kgokelo ya motlakase difemeng tsa habelo ke enngwe e fetotsweng lephakatladi la bobodu mme ke dilemo jwale ho se mohla mosebetsi wa kgokelo ya motlakase o felang fela tjhelete ya setjhaba yona e ntse e thesemetswa dipokothong. Budget speech ya hae ya pele o na itse ka April 2023 fela ho tla go tsetile re tla April ya bone bona jwale ha ho letho le tswelang pele moo hore mesebetsi ya Basotho e ke tsebe ho tswela pele. Ntlha ya bobedi re na le mokgatlo o moholo o hlahlobang boemo ba bobodu lefatsheng mona o bitswang Transparency International. Ke dibeke e fetileng fela ha o ne o lokolla tlaleho ya bobodu ya dinaha tse 182 ya tseba ba hlomphehi Lesotho le fumane dimaraka tse 37 37%. Le hlaha hara dinaha tse bodileng mme tseo di boleng hodimo ebile bo ntse bo eketseha. Gamakatswa ke hore le mohlomphehi letona ha fana ka dikgakanyo tse tsena tsa ditjhelete maobane ha thetsa tlaleho ena ya Transparency International le hanyane fela o tlotse puka yona. Taba ena e supa hore le ha dipokello tsa ditjhelete tsa naha di ntlafetse jwalo ka ha re utlwile tlaleng mona hore di ntlafetse ho ntshitse hore metsi a dihlabana ntsa a fana ka 1.5 billion. Hona ba dipuisong ena South Africa e se e re fa 5 billion. Le tsa SACCO se di bontshitswe hore le tsona di immenne habedi se le 10 billion ho tloha 5 billion. Jwale tabela e supa hore le ha pokelleno e le ntle hakalo ya ditjhelete tsa setjhaba empa hona le phateso ba eo ditjhelete tsena di fellang ho yona. Ha di lebise moo di lokelang ho ya teng e le ho etsa setjhaba dintlafatso kapa hona ho kgothatsa bahlanka ka hore ba ekeletswe meputso. Tsela eo ho sebetswang ka yona ho bonahala hore ke ya hore tjhelete tseno ha di fihla mothapiwa pele di a kgeloswa di iswa diphokothong tsa beng hadi. Mothapiwa bobedi be le ona ho thweng mafuretsane ya kae tjhentjhe ke bokae e setseng tjhentjhe ena ke yona ho thweng lo etsetswa setjhaba dintlafatso. Ka nnete ena ha re nke le mokgwa o motle ho sebeletsa setjhaba. Ho sa le jwalo setjhaba sa Basotho se nyarohile matsatsing a jwale ke ditlaleho tse ntseng di hlaha tsa hore jwale ho rekiswa mesebetsi ya setjhaba mane makaleng a mmuso. Ho utlwalang hore ho lefuwa le ditjhelete tse bo 15,000 ho rekiswa mesebetsi ya setjhaba mme re disetswa batjha bao e leng tokelo ya bona hore ba ye ka hara naha ena. Ha hona moo dikgakanyo tsena mmuso o itlama hore na o tlo etsa eng ho kwala phateso ba ene e kgelosang ditjhelete tsa setjhaba ho di tlosa dintlafatso le di isa dipokothong tsa setjhaba. Ka boemo bona re bona hantle hore le taba ena eo letona le itseng ho tlo fanwa ka 10 million ho mabatowa kapa makgotla a puso ya dibaka hore a iketsetse mesebetsi ya difatofatu ya ho etsa ditsela. Ena e bonahala hantle hore ntse le mokgwa o mong fela o tlo sebediswa ho kgelosa ditjhelete tsena ho di ose ha di tlo fihla metseng mane ditjhelete tsena di tlo thibela tseleng di le dipokothong tsa
tsa bona. Ya borobong ho bonahala ha ile selemo sa bone jwale mmuso ntse o lla ka wage bill e hodimo, empa ha o tlhaloso ya hore na le ba tlo e lwantsha jwang. Taba e makatsang eo le setjhaba se tsebang ya kgola lona ebile le ba phatlalatsi le tsebang le ho feta bohle ke hore mane ofising ya Motlhomphehi Tonakgolo o tlatsitswe babuelli ba mmuso. Ke dumela ho la le batla ditaba mono ofising eno ha le tsebe hore na le ya hofe, ha le fihla le fumana ba le bangata fela ke babuelli ba mmuso. O tlatsitswe babuelli ba mmuso e sita le diofisiri tse ding tse ngata fela, ba bangata ho ba thulanang ha ba lokela ho etsa mosebetsi. Ho tswa ke bona ha ofisi e jwalo e kgolo hakalo e nkile tsela e le ba mopireng, na ke hona ho lebeletse hore naha yona e lebe botjhabeng e fokotse wage bill. Ha re bone ntha ke mo ya rona ke hore hantle Motlhomphehi Tonakgolo ka wena ke yena ya imbetsang wage bill ya naha ena. Ho latela boima ba batho ba bokeletseng moo, ba thulanang ba etsa mesebetsi e tshwanang, ba bileng ba qetellang se bileng tse ba lwantshana ba ngwapana ba tsekisana mesebetsi pele ke kgutlisetsa ho Motlhomphehi Moetapele. Dikgakanyo tsena beng ba rona di hlakile hore mehlodi ya ditjhelete yona e sisitse, dikgamelo di hlohlobetse ka mane ka lekeno la ditjhelete, empa mosebetsi wa hore tjhelete ena e lebitse ho setjhaba ho etsa mosebetsi mathata hona moo. Tlala e aparetseng naha ena e mpe, tjhelete ena ha e lebise ho thusa setjhaba hore ho lengwe. Ho feta mono re ipiletsa ho ntlo ya lekgotla la setjhaba hore e ke e sebedise matla a yona ho feta dikateng tsa dikgakanyo tsena tsa ditjhelete, hore e tle re moo ntlo e qetellong mane ha e se e tiisa taba ena ya ditjhelete e le molao, e tle di fihle moo le di beile boemong ba hore tjhelete e yang temong e eketswe e seng e be e fokoditswe ka 17%. Re batla ho bona ya hodimo le ha e ka ba ka 100%. Re ke re bone maqheku ane a ekeletswa ka mokgwa o betere, se re hlalositse hore mpe be bonyane 250. Ba kgetha ba fihla dibaka re bone ba ekeletswa ditsiane ke bona ba tshwaresaneng le marena mane motseng mane, ba tshwere ka boima bo tshabehang. Basebetsi ba mmuso re ke re bone taba ena e fetolwa ena ba mpe ba fuwe e se re bontshitse hore 7%, le taba yane ya ho fehla mesebetsi ya batjha e kgolo haholo ba re ke re bone e ho fetolwa ho ba le tjhelete e lebiswang moo. Ke a leboha Motlhomphehi. Ke re bontate ha ke tlo kena ka botebo haholo ha ke etsa summarize kapo ke etsa wrap up ditaba tsena tse ntseng di rapalatswa ke komiti ya yeso e kgolo ba di beileng ka boqhetseke bo boholo. Re se re buile ka 2% eo mmuso o e fileng bahlanka ba mmuso bana ba re fang tshebeletso letsatsi le letsatsi. Ho na le taba e ntseng e bueha mona ya hore Kubotata e joina government. Ke batla ho tlolla taba ena ka hore Motlhomphehi Tonakgolo mme ke kopa le nkutlwe hantle. Motlhomphehi Tonakgolo o ikopanela le nna tseleng kwa o loba protocol e o emisa dikoloi tseno tsa emo di kwala tsela moo. A bua ditaba tse fapaneng le tsa puso all together.
na diramo tsa hao di se di qetile ho tlolela o bong kadime diramo ke ise diramo motibong. Batho ba re boneng re na le tonakgolo ka ditaba tse seng ngata haholo tse re di qotileng moo. Ba tlatsitse ditaba ka sebopego sa hore ho na le ABC ena eo ke nang le komiti ya haeso mona RFP ntseng e negotiate le ABC. Ha eyo taba e jwang. Ntle le hore tla ba ha o ntse o bua le yena jwale mosadi ya o mametse ebe o re ntate ha tjho tjena o sebetse tjena o di bua tloela di-custard tsane tse tafoleng mane tsamaya o lo sebetsa le Mhlomphehi Tonakgolo. Taba ke ene ke batlang Basotho le lona baqolotsi and everyone le ke le nahanisise ka botebo le be le thuise ntweng ena e matla eo re batlang Lesotho le be le direction ya moshwelella yeo le lona le baqolotsi le tlang ho etsa mosebetsi wa lona ka nako ngwe ba nifile le passion ya lona e se go kana go motho ya mosebetsi because le yona option ya mosebetsi e se mo ihleng ya hae le ngwana teng, which is what is the situation in mona Lesotho hona jwang. Mhlomphehi Tonakgolo go hona le bohle bomphato wa hae ba ready ho dula tafoleng le ABC ba bua ka ntho e bitswang policy direction. Ya ona di complaint tsena tseo ho ntseng ho lluwa ka tsona ke an ordinary Mosotho ke ma RFP ba ready ho ba di address ka bo exodus e bona halang ya ho crossa ba batho bona ho crossa ba bang ha ba ready ho address ka bo ha ba ready ho address ona re le ABC ha re dutse fatshe di corridor mo le Mhlomphehi Tonakgolo re ntse re itokela fela ho sena anything formal. Is the Prime Minister ready hore ha akgela budget e kanya 10 million per constituency abe clear hore tjhelete ena e tla ba ofising ya ka kapa e tla ba in the Ministry of Forestry mo 10 million ena ka 12 months re tla e break ka sebopeo se tjena so that at least Mosotho e mo le mong o fumana 1000 a month e ka nna ba ke tjhelete e nyane ho latela inflation. But you motho a tla gona wa e shopong a lo reka cooking oil a o reka letswai a ba ntse ba inkela morogo na hemmane Basotho bana ba phelang ka go metsi bona re ntse na lo di sandwich maserumo ntse re tshwara dipitso ka hare ho metsi ka mana phelo go thata hago ba llela le yona fatfatwelo yeo government ena e stopile ene lona le bana ba bona ha lo kgone le ho ba romella 50 maruti fela go ba kwale 1 le 2 le 3 dipitso ntse re tsamaya go tsona tla le ba buang ka yona ha se joke, it's a really measurable poverty eo tla e fila la ho ntso ka le bona fela hape pile sekolo sa imo no se ntse se lla re se go concentrate a le jwa go re ha gona le go mo itsela shele fela because ha ba gona ha ba kotule le Thomas mo mabele hayo bone hae ha re bua e ka re ntho e kang re soma mmuso fela. And until re ba le direction eo re reng kaofela ha ba ke re thuse mona mmuso na go kaolla ra tisene re tloele mona ke rona bana go dutse mo re executive o go re jetse go fitisa di reform re tla ofa 8 ena ya ABC ya vote mo mako ba data e so tla ntwetsa gona do they feel ho buka we are what we are ha fela re dutse ka ga system go kopane le seminar ndelo dinga go mo fe di palo tse tsa di reform di fete because we know ke stability za Lesotho ke lona le tlontsi ba le fihla mo le ga e khona o nkile thebe ga wa nka DL because jwale re batla papa or dijelelo. Why should ABC is a ukweka wherever it is standing if the moment wa introspection ya re sebetse ka thata e sebeletse hore go se ga ukweka everything should come the easier way since ke tshosa ena Tonakgolo a ditjotse because if le ona le yona sirisinyana re na le tafolenyana ntse ke bo so ke fana ka message wa tafole eo it's fine but this ya tafole fela go batho bana ba batla go khepwa ba ntlosa
kwala gap re nne re tlo kopetsa go feta 2028. If that's what Basotho ba e hlokang, why ba sa e try ka somebody else? About tinzegelekin a konopele a palamele bona ba kene go ganne go 2028. Ta itsemela dipitsong ka ntla kana go ntwe ya gore re le naga go kweka solution ko gore we have to have ntwe mo le mo that comes easy eng go ke batla go utlwa taba e America re ka kile hona teng. We used to have for roof manore how ntšhafatswa go ntšhafatswa ka bo 10 years ka bo 5 years ka bo 15 years re kala go e bona go fua mmuso wa Lesotho selemo seo le sona re ke nga re hlile ka dile ka September because re utlwa hona jwale ka January e le go se ka ntwe ka 8 months haiba it's retrospective ha ba re le hore re kala hona jwale go ya December ba gana kwele ne le felwa kwa ka September re le fa selemo it says re le February ha esa le 12 months re se re gapotse 5 months go setse ntwe ka 6 or 7 e reng go investor ga e batlang go tsetela isa diphahlo mo sa go mawatle a risk go batla di loan a reka thepa ka di bulk ka uncertainty ya go ka moga selemo ga nna ga se go renew hape di planets of current government ke di feng should America e ka ya hlaya kwala a goa all together ha re spend almost 3 million mohlomong every day kapo every week re ja nama e tshweu Basotho se le bua ka difeme tseo tse mo le tse kwa ha hona ntwe engwe re ka ena hana re tama ho khumamela magoa ha re kwala difeme re kwala go ha le tlotla le re fa market ebe ha re source market o mong kapo re eme re belle diphahlo ka thoko be re kenya something else ka mo ka ha re ntwe tseo ka hlaisetse go hona ka mo e jwang ke rona ka sa le le re batla market o ka ntlona go why Lesotho always le tlameha go le batle di solution nyana tse ka di haufinyana ho lua ka bo hahlaudi Lesotho mona ha ja go ithitisiso hantle ke tla imamela hantle ha o so hlile ho fihla ministry wa teng ho hahlaudi bo ka kenya tšhelete e ngata ka mogoma ka tsa ka ha go hona ha ena Lesotho ha ho butsuma di bo re bontsha batho bana go ke ntwe simple ka mogoma ka tsa ba bontsha fela sela batho ba bontsha fela katse ra le dikoloi tse be di batletsa di shuttle di tse go patalang Basotho ba isa batho ba everywhere ha o fitla ho mafese mono ba tla o jetsa batho ba kwana o tla twa o botsa ga batla go tla Lesotho gona o na le qualification di fina o na le masters ho etsa le tourism be difficult batho ba applyang di visa e ba sparaka se tshabeang we make everything impossible how do you say me ke ano beile custard tafule everybody wants to live that custard if you get a kakane o ga ile profu ke ana fitla hlaba ka hlotho fatshe o ka opposition hape ha nno ho software we don't even care to understand why is everybody coming in and out putting data mo data tuna go thusa lwang ho dinta tseo di shwe because as ABC mona mo rete we can't be entertaining mo ga ke di enjoyna then ho sane re bona bona go kena ma as long the reform di so kena I'm telling you today e tla ba se khasene le tla nne le di dieletse hore a shebo ke enwa go sane ke ya so yes as we prepare to go to the table ke tsho ba kolotsi mo we should be very clear hona handente lo la ka tsa hore ka sebetsang jang not fela ho ga e khona di options tsa ka dingata hampe eno ha ba tsena ke tla tswa le mona eno ha ba tsena ke tla tswa le mona ha ke dumellane le taba e bona le crisis e kgolo ya ditlhare tse siko ka gona ka re batho ba thabelang fela hore re go thuntse batho kae batho bana ba thuntseng ba tshwere ha o so hlile o e shebisisa hantle in real time ntweno gona batho ba ntseng ba bolawa le ha ile ntwente hakalo ke percentage e kae versus batho ba shwellang ka ga dipetlele ditreking tse 10 gobane go sena ditlhare o tlo hlokomela hore go bua lefu ke la sethunya fela gobane motho a thuntse a nketse bophelo we lose so many lives dipetleleng ma e le tsa chale e le tsa government gore ke responsibility e fenyereng kang hore mmuso ka ga ditaba tsa dikgakanyo a ka mpa prioritize go be ditlhare di teng so that chale e le dipetlele tsa dikereke e le dilie mebuso e sa le ba le yona le batho bana ba dipetlele
is the break high fika mmusong wa RFP either they need votes fela ba tsotele batho ba ba votelang kana go mo ha di bua batho ba tlo sima wa batho ba ba ipuela tsena fela itse go thabetse go batho ba matric ba free 1000 good 1000 e ba e free a re bua ka bahlanga ba gona ba grade A ba seng ba qetile mosebetsi pension ya bona ke bokae versus se fumanang ke batho ba matric government ka inflation e teng ho bane ba sa utlwe ka maqheku ka ditloholo tse banang le tsona ha o sotho ba hlotse ba ka ba isa go 1.5 wa di calculate dintho tse ha go fela o tlo fa mabato wa 80 million each constituency 10 o ya gela broadly lo fela you calculate you measure okay re ka nna ga fa batho ba 500 ba metsimane ba sa kenang sekolo each sekete ka kgwedi ba tshentshana fatfatong ho katwa le ngope kapo ho etswa tsela la ba ka banka 5 years ba ka tlo kgetha hape because le ha tsela ena bona e le mpesa pele ba ntse ba etsa butle at least nna ntse ba e fumana ha ba ile ba theoela mo lo tseleng. So ke na le pelaelo ya hore government e lana e tlameha ho ikeletsa ga e bisi ke ne le iketsa offer ntwe ya ona ntse le ya tafoleng le bona le batla go ba negotiatela go ba kena ka monjere to fita re cloud upding tsholo le ya butia ne ngima la dira papa bona ga palo di 8 se ra go fita re ba dula ho di mo ba fa eme ne ba dule pela mo ba inke di photo e ngabe le tulo tse hlano e mo ngabe le tse pedi they are coalition partners ba moeletse it's up to them take government as they are everyone at that account kankana imbakela ka tsa fela hore nna ke tetella ka ho ba ha isu ba ABC I wish ba ke any pressure e amanang le hore hona le motho a tla feta ha ka mana a fapele ga ba mpona ke na le e ba ukweka that should be a guarantee tsa hore be hona le tidi e kopanela ntwe re sitisang hore re thuse mmuso ho fitisa di reform ke ntwe se disang hore dule mo re wa advise mmuso re the 5 billion e o ga ndi kgethong ka yona wena monna why o sa create mesebetsi le fapheng le itseng ka yona instead ya ho ya dikgethong we are here with our numbers ke tla o beka apa why should we go ka beka pane we have to have a special deal ele mo re la available unconditional ba la bana di condition ntse se bitsa le bona whatever you share as a deal ke taba ya lona but we are here ha ga mba ba taba ye ya ABC le ana gentry le lenyalo le RFP evento ibile ke kopa go tona golo ke tshomona ke boeleditse a se ka nna fa pela plasing yaka a go lo kopa digamo kwa ba mpakela ditaba ona le digamo tsa re di kopa mo ka tshaba ke wa ba fumila ke tanga dipotso ka me ka tsebene ga go fela re tswa ga se lo tanga wa pele mme ke tla mo ka me sa se re tseba motho wa tlhalosa ke mang o tswa ka aya matswa teng ke tla amela a re se go tla kwala ka thapelo we da le go tla ke se wa twa do ni tsentse go fupile la pele ke le na mme ya le bo ala go tsefatsa ba ga di se tsofe Sebitsa ka ke Sebolelo Rathebe ke tswa Mohale FM. Potso ya ka e mabapi le tabena ya tlhokahalo ya mesebetsi ka tjheng o le ntate moetapele. Ebe mohlomong o dumela hore mesebetsi e lokela ho tlwaelwa for batjha ke mesebetsi ya mofuta ofe le hore ebe re le setjhaba re ka thusa mmuso jwang hore taba ena ya mesebetsi e hlaloswe hobane batjha ba ile dikolong moo ba neng ba potlwa ba go tla go tla sebetsa ba ile university ba entse di-project tseo e leng hore di tla fetola business fela kaofela re batla ho hirwa mmuso kona wa tleleha jwale ebe ho sikwa ke mosebetsi kapa re batla ehlile ha re tsebe na re batla ho sebetsa jwalo ka motjha a sebetsang ka mora dilemo tse hlano a sebetsa mahala ke hlokometse hore mesebetsi mona ehle we do not understand hore na re etsang re batla ho sebetsa eng jwale ebe na batjha se bona ba lokelang hore mohlomong ba rutwe ka tsela e nngwe e fapaneng e tla ba bontsha di-opportunity ho feta ho emela hore
ho hlahe ho hong tswa mmusong. Na ha se mo mesebetsi ka tla e hlahe be di-officing ha hona service delivery because the beile batho ba neng ba ipatlela fela ho kwala lephako. Tlhokahalo ya mosebetsi ke hobane mosebetsi o le siko kapa ko bane motho a sa sebetseng a sa tsebeng a ka sebetsa eng. Now I put you. I am not a theatre about years. The Coca-Cola Venena. But there is no country now. A ho qeta wa taola isa ka dipotso ha tsena tsa pele ke a o qetela ya ka re ditse taba ena tlhoka mosebetsi taba e kgolo haholo ga itse di ya ka ha inyane me e hloka boimamelo le boinahano bo hlakileng ha o kwantse di bua ka policy direction go bana ke hlile ke re mmuso o tlameha o tsitse hantle hona direction e o hlokang ho enka ya sebopego se feng o loketse hore batjha ba etse group mme ntho ne e bue le selemong sena group ile go ntsona le tšhelete ya di-project e ntse ke bue last time eo kenyerele re ka nna ka se ba le botsebi bo feletseng ha o engage batjha ba e ba etsa group ka mekgatlo le fapaneng o be le setsebi ka hare ho batjha bano ba phesue projeke e ba fanduang tšhelete ena ka nna ba mmuso ka beka pa le dibanka ka yona hlomong banka ya lehae ya Post Bank ebe tšhelete tseo di tlo tla di sebetsa ho etsa di-activity tse re thusang hore batjha ba rona ba fumane mosebetsi ba tla ho etsa mehlala e menyane fela lefapheng la agri na le batjha ba tla kena college bang ba kene ele ba etsa ditaba tsa teng ba kena random le ba le jwalo ha o nepaetse ka ho ya ka di-policy tseo rona re ntseng re di draw mo go batjha bano ba tsamaya ba sentse ba grupuwe ebe re tlo ba etsa dintho tse kang di-corporate di teng dinaheng tse ding okay guys na le ka ba committed ho lekana ho le tlo itlama ho etsa animal feeds ha le tswa mo ba tsamaya ba sentse ba na direction e ba yang ho yona e seng ebe e sa le re try go ditsa batjha agree but let today ha una product ya animal feed ka ba yo ja diphoofolo e tswang Lesotho ka e bona dairy meal di eno fa ba di kgomo re a hama e tswa ho kae batjha ba le sho ga se ka ba beha hantle ga ba ntshetsa ka ntle for external ana o tsubili workshop tse fokolang tse tlatsetsang thuto ya bona ba ke se rane corporation e tlo tla re produce animal feed they care mme ha wa khetse tšhelete eo mo mmuso o tlo ba fa nako e kgutshwanyana ba tlo ba independent because re tlo reka mo wana batho bano ba diphoofolo hobane diphoofolo tse tla mala ka dikgomo Switzerland le South Africa ba re sena brand ha rona le Lesotho mo ba e bole siko kore mekgatlo la di-corporation fela tsa meriana diphoofolo anything ke se kamela diphoofolo hobane jwale re buile ka batho ba lefapha la agri but mesebetsi ka mekgatlo yohle ya yona e tlhokela ntho e le nngwe fela batjha bana ba grupuwe ba rupellwe ho sebetsa as unit e le ntho e le nngwe ka tsela eno ba tlo boetse ba create mesebetsi e meng ho feta ha re ka rata batjha ba 70,000 re tlo ba absorb hlompe tuna go lo no so buya ba mo editse there is no way ana bele re tlametse ke batjha ba batho ba around 570,000 almost half a million ba kamejeng ke tlala ya bojadikana and ha re bua mo ha re tshona palo eno tlo tla re cover jwang ntlheng ya hore re fedise taba ena ya bojadikana so the best way ke ho groupa batjha le ba backup ka di-project ka di-cooperative tse nang le batho ba ntseng le di-overseer ba di halositse gore batho bano ba re tleile mesebetsi e fapaneng there are so many mesebetsi e batho bano ba ka ba etsa ba sa kene le ho kena ka government ya ba ya shorta ya nyorela hore na e hira batho kae batho ba iphathanetse ka ntle ka ke a leboha a di ruti ke leboha ke tsetla ke tsatsa ba FM wa ka tela tamala ke sa go ke lo ba le seboka sa ABC mona holong ya AME me ga dikato tsene di fihlele mona go ABC ke na ka ga puso rona if the time is right RFP is willing to join puso le ABC what is the problem ya go ABC ke na ka ga puso e lo ga taba tse monate tse di buang tsa go bahlanka ba nyilolo ka di 7% go itse jwang go hlaisa ba tshame sebetsi go le kgetsi ba go bona di implementer inside the government bona bothata ba go le gaetsa jolo na ke bo feng kana go ina lo bona
go tlhakile maparamente a mang a ntse a CRFP ya di-parting tse dingwe, mme at one stage o ka nna ga fumana na le minority government kapa RFP hloka tulo go tlatseletsa gore puso e qetelle program ya yona, gore le bua ka taba tsa bohlokwa like di-reform gore di tlameha di fete taba tse ka reng tseno bona. Is it not possible gore le ka e support-a gore taba tse ka reng tseo di fete ebile re tsebe bona bona ka mora dikgetho tla etsaba le gona boikemisetso ba lona ke bofeng after di-elections re phela ka coalition government like ebile ithola le tlameha go kopana le RFP at one stage. Ke a leboha. The last question ke ira Tanzania. Ba ile no ke fela ba. Tshwana le sene tswa Institute University. Chekubeka potse di kwetsa le social sciences tse hanyane go tsaka go fela na ba ngwa ba go phedi na go di ba fihla go fela ABC ha ba di ba fihla na ABC ka dumela go fela go so di RFP. Okay. Date saka ke a leboha ntate. E ka nna ba sentse ba tla tshwana le yena. Ditaba tseo buang ka tsona tsa di-reform dula re di-reform di tabiwe ke ABC ka kutlwisiso ya gore mebuso e tla ba stable, re tlo nolofallwa ko gore decentralize e re ha re fana ka 10 million ne o thunya le batho e fihle ke na ka ra council ebe we know 5 million eo renda de tshehla o go tsamaye o e bankeng mane o lo batla dikgarafu le dipeke in the form of mohlala TLB nyana ha ebe TLB ke 900,000 o kopa ho wena o tla nne go patala kgwedi le kgwedi giri la ka hara ditsela tse re tsebang ga di hloka belo ntse itlala ya council because ma councilor a no go na ka ga di-community o hlokahala ebe go operator re ipapise le hore ke decentralize re theolela ditšhelete go ma councilor who understand gona mesebetsi ka ga metsi ke fe ha ka sa decentralize the next day re tabala budget le ka mora next day ke a le jwetsa le bakolotsi e tlo ba struggle ka development because development di tswetswa ke interest ya rona minister le bona ha batla go ya peka o lo fitla a toucha tsela e versus e tlhokwang ke tšhaba sa mo through mo councilor empa e le taba batho ba re ntate re tla go beka pa mona go fe dipalo tse itseng ha e batla go kgethelwa komiting e go ha ntse re di politiking tsa sebopego se jwalo e tla ba dipotso tse botsang metlhena fela go sena letho le etsahalang. RFP nna ke rata ha ntse itlela casual je because ke batla hore na ha batla ka mokgo formal jale re batla di-reform di fete, we will support you ntle le dipehelo tsa hore re first tulo se itseng go why would they really want go ba utlwe ka hore sebetse re be le deal eo ba tla ba ready go dile tafuleng e le mmuso bana le majority re ba tataisa gona wish ya rona ka dintho tse measurable re batla ka ga 3 months be re fihletse ntho e itseng la go ke ga hlaela ga ke gona ba di entse ka ga 6 months o tla ba ka ba dumela go dula tafuleng re ga pala tsa gona ba ka 3 months re fihleleng ka 6 le ka 9 then re ka kena ebe o ntsa di etsa dintho tseno re sa hlaele o hlae ka dintse di etswa ke go but ke batla gona ha ka enjoy support ya palo tsa gona re le mona what is it really e tsang hore go bua ka re hloka go kena ha ke tao kena ebe motšhaba ka ke ela this push o re he ke batla go sebetsa foreign affairs go hlae SG go hlae ma jwala dire go thona le tlala hape o bana batho bana ka go fela ba go etse magic go jelo o so kene go a tšhawati. What is important ke gore na ha ena e loke, and if they feel go ba hloka gore loke ba sebetsa le go ke on those conditions so ba ntse di ha ba fihla go ntse go tsana le mao bana ba tshantse ba batla mesebetsi e everything fela ba sebedi go dula le gona go retry dintho tseo then re tlo fihla mo re ipitsa go le gona we are part of the failed state e go wa chifa 1 le 2 le 3. I think ke tsile o ke aga bang ka yona ha ba tla ba tlotla ba bua le ABC se hlile le formal ebile nka ba siko ka ga ba e sheba tla e tlo fela ba tba ntetse ena nka appreciate high formalize ka sebopego se go feta re hle ke be le confusion yana na e ba teng ya gore na le tshela RFP le batho outside re itshebeletsa hantle and na bonyane nene ka hona le batho ba hlileng ba tla tshela ka bongata e teng taba eno ya hore o bona hore ba rata hore ba mfapela ho feta pele ene bana ka yona impression e tla fona le confusion e le nka banya le bona bana ba haeso aga motho a ntse twa kena ka puso mo hana and nka ba le potso tse ngata hampe ho bona bana ba haeso rona why ba utlweka re tlameha ba part of the system for the sake of it without being clear on the employer
line eo rona re batla go ya go kae re fihla ka nako e kae re tshwara dintho di feng tseo di measurable tse re di fihletseng ga ke tsebe ke belaela go ke di arabile ya ga bile ke kopa ba hlokang tokomane e tshwarehang ba tla e fumana le ba hlokang soft copy ba tla buisana le ntate Moatle ha ba tswa mona e be tla be se fumaneha ntate Masego re rapelle batho ba eso ga leboha ka nnete le ka moo